Ding dong! Alo! Izvoli se tamo, šta je to ovdje? Ko ste vas dvoje? Bravo, dosta. Evo. Reši, gazda. Koji ste? Jeste taj vas dvojice za posao došlo? Pa da. Pa reći mu sad, moja firma zapošljava 120-150 ljudi, imam zaposliti ja ove kranove, razumiješ, ja sam udao ovo, radio sredno, I sad, razumiješ, ja ove vize sve slikam, ne, to nije problem, razumiješ, ja to volim tako derat do kože kad plata dođe, to nije problem. Dakle je plata to? Pa nije plata ko plata, razumiješ, šta te briga plata, te plata ne treba, te važno ima posla. Pa šta, u Bosni nema posla nikak ti tebe da imaš plata, važno ti je posla čoveče. Za posla ne pitaj. Posla ne pitaj. Tako da recimo imaš tam 2 eura. Da, 20, no, šanke, sve. Recimo, na kojim kranovima ste radili? Šta? Na kojim kranovima ste radili? ACV10. I svi ti radili? Da. Dobro, uglavnom. Što nešto pisati, ovdje malo da vas sad ne valim dugove prije početka, recimo ovo je... Ja znam sa knofom raditi. O, knofom! Znam jednog gazdu, on ti je radio rečku, ovo razumiješ, on ti odmah dvori profil udari, gore tabla, ti... On ti ja. Evo ti majko! Ajde dalje. Ovo ćemo isjeći, ajde dalje. Gdje sad sjedi kao tipka je tamo? Ne, ja više ideji, vajke, poslije.